Igama kuphaka isibongo wanzamba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta upha kodwa kweyini ingqole ebuqabhuqa imiza bafokazana ngotholotho likamentshise thuluza ngihambi nalo ngifica ensimini muxakile kuzoshuba kusengenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga bane ngunogwadubhadwa ikhulule kufuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elinkosazana dame lingasho ubusika nehlobo siphetho ngabonakala amanzi aqhamuka kuphi kubonakala lapha yakhona ngwele ngaphupho kujana bekupha amehla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya fokof namhlanje ke ngizokhuluma ngodaba luka Nkosikazi kaNgizwe emchunu othe ufuna enye indoda okusho ukuthi usefuna uba namadoda amabili okuungizwe nale ndoda ekade etshela uNgizwe ukuthi uyayifuna uNgizwe ke angayilaleli leyonto ngithi ngilithinte lolu daba lolu ngoba uNgizwe umuntu owaziwayo futhi umuntu osimela isintu ngizokhuluma ngodaba ke kuqonde yena ngqo ithi ayibe complicated le ndaba kodwa ngizocela nje ningibekezelele mangabe ngiyichaza ngoba ngifuna ukuyichaza kahle le ndaba and uyabona ke kule weekend esiyomhla 14 October ilanga leKingburger Music Festival kodwa ngincamela ukuzokhuluma ngalolu daba yabo ngizokhuluma nange festival yami kodwa lo daba lolu liyaphoqa because lishiya abantu bebambe ngezansi ukuthi uNkosikazi ocacile angakhuluma kanjani bengabe khuluma kanje mina ngizocacisa ke mina azasho athi kade ngimtshela umacingwana ukuthi I want a second husband oh sukanini madoda hey kade ngingcinile kade ayi yonke into ihamba ngononina kuthuni kuthe emidilova madoda engilanyoni madoda isigodi Kingburger madam weekend kuthuni kuthe bakhona ka bazoqala batheleke kusasa njengoba kulosini abanye bazotheleka ngolosihlanu abanye botheleka ngomgqibelo sengiyibulalile inkomo yesibili yokuqala sengizobulala yesibili konakele ngempela cha angixoxe le ndaba leka Ngizwe emchunu ngoba akekho umuntu ozoyixoxa le ndaba kwayena ngeke ayixoxe kwabona futhi bathwasile impela kodwa ngeke bayixoxe ngenhlanhla ke mina angijajani yabo mina ngijajani ngoba ngiyawazi umhlaba ngoba ngiyawazi ama spirit asebenza kanjani angijajani tonipha omunye umuntu nje ngiyamnika isithunzi sakhe angijajani nje ngeke nje mina ngijaje uNgizwe ngento eshiwo umkakhe ukuthi usefuna enye indoda ngeke ngimjaje inhlobo angijajani mina kodwa Kingburger ikhona yini into enje kamoya nansi impendulo yebo into ekhona ikhona kanjani Kingburger into ukuthi umuntu athi ufuna indoda nendoda indoda yakhe ingakaze ikhombisa ukulwa naye ezengalaleni yini owesifazana akhulume kanhle ngalaleni one ngiyathanda bengabe khuluma uNkosikazi kaNgizwe ablame uNgizwe ngiyayithanda leyo umehluko yena umblame ngendlela acabanga ukuthi umblame ngayo kodwa mina King onomakhanda engavelanga nomakhanda ngaqale ngaba nedamu before ngiyo nomakhanda umakhanda wami awulala uvuke uthi nomakhanda funa ube nedamu ube nemakhanda stone ube nendawo eyiplaza njengaleya bese uholwa isigodlo hayi lezi zinto elala ivuka athi umuntu usengenza ukuthi cha njengoba ngilo makhanda
le ndaba kaNgizwe ngiunderstand from A up to Z futhi akekho oyichaza ngale ndlela engiyichaza ngayo wena onyanya fuck off vese mina Ngizwe ngempatha mina ingakho ngithi uma ngabe khuluma unkosikazi kaNgizwe egxeka uNgizwe umgxeka ngeunderstanding yakhe kufana nalabafundisi uma begxeka uJesu basuke bemgxeka ngeunderstanding yabo ngoba kukhona into zabo abafuna kugqame zona uthothi umuntu uzogxeka uJesu ngoba ufuna kugqame yena nenkolo yakhe uyabona ibizwa ngepolitiki ke leyo nto leyo ipolitiki verse emakholweni yila yakala khona futhi la iyogcina khona kodwa ngoba ngilodaba likaNgizweke yabona lolu likaNgizwe lusebenza ngokuthi uNgizwe uzakhele izithe eziningi uNgizwe ngolimi lwakhe kunabantu abanye abazikhulu kwipolitiki ngempela isithunzi sabo esiphazamisekile after uNgizwe ekhulumile kunabanye abantu abazikhulu emabhizinisini ngolimi laNgizwe abaphazamisekile kunabantu abazinyanga ngolimi laNgizwe bekhuluma yabona abaphazamisekile emsebenzini wabo kanti uphazamisa abantu noma ukhuluma ngabantu abanye abahlonishwayo abanemfihlo zabo abanye abanezinto zabo abazaziyo abanye abanamadlozi abo abanye abanezilwane zabo ngenkathi ekhuluma ededela inkulumo iyali kuthiwe miyekeni ngoba uyagula miyekeni ngoba kunje miyekeni kanje okay uyayekwa ngoba umphakathi uthi akayekwe kodwa kusho ukuthi wena ophatheka kabi ngenxa yento esuke eyishilo ngawe idlozi lakho lizoyeka noma into yakho izoyeka uyabona lemhlabeni beke wahlula ukunderstand ukuthi abantu bonke banamadlozi kodwa amadlozi abantu ashiyana ngamandla amanye amadlozi agudi makuthiwa kuyaliwa amanye amadlozi agudi makuthiwa kulandwe imali amanye amadlozi agudi makuthiwa kuholwa abantu amanye amadlozi agudi mangabe kuthiwa alungisa isizwe kuya ngokuthi idlozi lakho lona lisebenza ngayiphi indlela so lezi uNgizwe azakhayo zonke ziyabuya amadlozi abantu enzani azoshaya uNgizwe vele unesibindi vele akazweli mawumshaya vele into uyakwazi ukuyishintsha izihlaya ushayeka kanjani manje kusuka izinto zalabantu zenzani ziyoshaya amakhosikazi kaNgizweke andibe ngabe ushaywa uyindoda impi ingena ngomuntu wesifazane because ngisho ngaba strong mawuyindoda kodwa umuntu wesifazane uyahluleka ukuba strong umama lo yamina ngiyamthethelela into ayishilo uNkosikazi Ngizwe mina kwingibhaka ngiyamthethelela mina ngoba akazenzi khona umoya omholayo ukuthi akayithole esesho into naye azogcina isola ukuthi uyishilo akazenzi ukhulume kanti kunomoya olwayo olwa nobani umoya ulwa noNgizwe kwasebenzise kumama uNkosikazi kaNgizwe ukuthi enzeni ayisamazwi azokwehlisa isithunzi saNgizwe wayisamazwi azokwehlisa isithunzi sanoma ubani loya mama he doesn't really mean ukuthi uyayifuna indoda kodwa usebenziswe ispirit ukuthi akawasho lamazwi ukusho kwakhe lamazwi iyakhandeka identi lapha kuNgizwe ngenkathi khandeka ident uyophinda thina uNgizwe ba uNgizwe bevula umlomo uyaba protect abafazi bakhe awulikho ilanga mina engangeza uNgizwe kuthiwa ugxeka amakhosikazi wakhe uyabona kuthiwa khona indoda ekwazi ukuvikela abafazi bayo uNgizwe emkhulu futhi mawufuna ukumshaya uNgizwe ifuna ispirit esilwayo singeni ngankosikazi ashawo unkosikazi ngoba unkosikazi yilo uNgizwe amvikelayo kodwa bezokushaya unkosikazi kuzoba sengathi uNgizwe akabavikeli kodwa deep down makuthiwa uyachoma uNgizwe uchoma ngabafazi bakhe uchoma ngecawi ngisho bengabe beye enkantolo ufica unkosikazi futhi yena umakhuzwayo kakhulu umfice lana mangabe kuliwa namaphoyisa ku freeway umfice nomakhuzwayo elwa ethi lenzani icingwana nisenzani thina mangabe uNgizwe boshwa nanga umakhuzwayo la so umakhuzwayo omunye wamakhosikazi kaNgizwe ayiphila
abakwazi ukulwela izimpi zikaNgizwe. So ngokuthi uNgizwe izimpi zakhe zi-strong, seziyabuya ke izimpi zenzani, zishaya ihawu. Ubani ihawu la? uMakhuzwayo. Mangabe kushaye kuMakhuzwayo yihawu, uMakhuzwayo ugcina esho into that she don't really mean it. Uyabona, ufana nomuntu bengabe edinwe kakhulu agcine ekhipha amagama ngomlomo ekuzothi mase kuxolelweni bese yayisotshwa wakhiphelile. Thina boking bhaka nje ngiyabona mina uMakhuzwayo akaqondile ukuthi lapha ngampela indoda uyayifuna. Usuke wacasulwa yinto emcasulile kanti banama spirit alwa nawo wavele wayikhipha. Mawungazi ispirit siyakwazi kumhijack umuntu simshiso noma simenzise. Sometimes omunye siyakwazi kumfebisa azayibuze athi angazi kwenzakaleni, kugcine kwenzeka nje okwenzekile, sigcine silala angazi nami silale kanjani nalomuntu but silalile bona. Uyabo akazi uholwe ispirit esilwayo. So empini umacingwana abhekene nazo ifuna lento eshiwo umkakho yena njengoNgizwe angalokuthi ayithathe personal. Akenze njani? Aka understand ukuthi uthinta aze athinte abantu abangathintwa, and abantu abangathintwa banamadlozi ababekele bekhona ngempilo. Lawo madlozi mangabe sela nje amadlozi abantu kungenwa ngumuntu wesifazane. Kuqala kwakuthi mase kuhlasela izimpi, kuhlasela izinto ezilwayo ufuyile, kwakushayeka inkomo iphatho umlenze noma ifu noma igingqikifa noma ivele isiquleke, noma kushayeka imbuzi mawufuya imbuzi, mawufuya inkukhu kuvele benenkukhu nje ozoyibona isifile ungazi ukuthi ibulawe yini. Mawungafuye lutho ubona ingane ihlo lawo selibovu, ingane ivuvukala umlenze, impe engenayo ibheka ukuthi untekenteke ngakuphi, nokuthi njengoba untekenteke ngalapho loyo muntu uyakusupporta yini. Mangabe ushaya usomabhizinisi onamandla ungena ngakumkakhe abe nenkinga umkakhe bese blame indoda, ngenkathi beblamana bodwa lizoshona phansi ibhizinisi. So into efanayo nala kuNgizwe. Njengoba uMakhosi lo Nkosikazi Ngizwe ethi idlozi lami this inananani, alikho idlozi elithi imali imhlophe bese lithi akuliwe. Idlozi imali imhlophe liyabekezela, idlozi imali imhlophe liyalalela ukuthi izothi indoda mayithi alingafohli ngenkani, alithola ukuthi intekenteke ngakuphi lizoyingena kanjani ukuze kufeze. Alikho idlozi elikhombayo elithi wena ngisupport ngenkani, mawungangisupporti ngizothontola esibili u7 loyo. Alikho idlozi enjalo khule gcwale ngakufakela. Likho idlozi elifosayo ukuthi ngifuna one into efosayo yini isilwane, into efosayo yini umoya olwayo. So amakhosikazi kaNgizwe awayibizela umoya olwayo. Umoya olwayo ulandwa indoda yawo kulabantu laba ehlali bathuka. Then masuyabuya umoya, masubuya umoya uzocindezelwa omama. Yabo. So nje mina ngumuntu one straight talk, ngumuntu ongachemi, futhi uNgizwe uyinto eyisawo nje ngabe ngiyahliphizisa la. Kodwa there is no need ukuthi ngivele ngihliphizise ngibe ngilazi iqiniso ukuthi ngiyabona mina ukuthi kuNgizwe uthinte waze wathinta umuntu ongathintwa kulento yokuhlala ekhuluma ngabantu. Uyabo uthintile. So njengoba ethintile nje iyalwa impi imngena ngakumakhosikazi ngoba ayiqali ukwenzeka lento efana nale. Kwathiwa omunye unkosikazi wakhe kwathi umphiki redweni enze interviews. Uyabo wakwazi ukuyisebenza kuyayingconywana ke leyo. Uyabo kwathi womunye umalile, kwathi waungizwe amakhosikazi wakubalile uthi usemuve on. Yabo kade imzama mayimzama umpingizwe imzama ngamakhosikazi, kodwa leya manje inkulu kunayo yonke impeke yamhlasela ngamakhosikazi ngoba unkosikazi uyena oyikhiphela ngomlomo wakhe othi ngifuna indoda yesibili. So ngiyacela nani lani khona iunderstandeni lento zakamoya. Kamoya ukwazi umuntu wesifazane uthi mayisediniwe akudabule ngempama.
bengabe esehlile bese yayisola ukuthi bekushayelana angisho ukuthi kodwa nami ngangashawa umuntu wesifazane ngempama ngenza isibonelo hayi ukuthi kodwa singathiwa kanjani cha ngenza isibonelo umuntu wesifazane uyakukhephe ukuyenza umuntu wesifazane angakubopha emaphoyiseni ediniwe bese ehlile ukudinwa ahambe aye kokukhipha emaphoyiseni usuke ehlaselwe umoya wangaleso sikhathi ukuthi into yenu elisebenzela kanzima into yenu enizama ukuyiprotecta isithunzi enisilwelayo nini ifamily akuphele ngibabonileke mina abantu la ngaphandle imindeni abantu Nkosikazi nendoda kuphela yonke into abanayo bese bethi bayathakathwa kanti ibona abahlule ukulungisa izinkinga zabo nje beyifamily ngibabonile amafamily kuze kulalwe kokuhlukana ngiwabonile futhi abantu abathandanayo bephila ngokwezana izilima indoda iyaphuma iyale iyabuya izenza msori uNkosikazi uyaphuma iyale uyabuya uzenza into enothando ngazi uyibona kanti kade bemnyisa ngaphandle ngibonile lonto ukuthi yenze ngempilweni kodwa uthi akekho lesibindi sokubuza umunye ukuthi hawu wena ngathi bebekunyisa nje akekho lesibindi sokubuza ngoba uzothi uyabuza vele impendulo uzophika lo munye and bephika ungenabufakazi angaqolisa lelo cala kuze yovalwa azikahle ukuthi uyenzile leyo ngokuthi nje awunabo ubufakazi bento eshoyo uyoqula uze uthi maye babo azadinwe azalwe ukuthi uthini uthi ngenzeni wazi kahle ukuthi wenzile kodwa for the fact ukuthi uyakubona ukuthi awunabufakazi uyokunyisa uyozoxolise wena futhi into ayenzile kuze kuxolise wena thina sithi usidididi ke bengabunjalo ke thina usuku usidididi nje mawunja awuyiqali into bengakuzuyime mawubona ukuthi lento ufuna ukuyibuza kodwa unayo isho yayo ephathekayo uzomphofuna ngayo thula ungayibuzi lento ngoba beke wayibuza azongena amanzi endlini ngeke uzwalawule yabo so bengeke ke ngithule ngibona konakala ngenhlanhla ngiyayiunderstanda I fuck off wena sizwe wakushaya nje ayikho lonto wezwa beqamba amanga laba ngeke ngishaya umuntu esifazane mina awezwa beqamba amanga wafunda amaphepha wena awuyibonanga le nto khona wafunda iphepha nje liphepha kade laqala ukudayisa awu right Kengibhaka umcimbi kuhamba kanjani yonke into imi ngomumo 14 October amasanga yavulwa ngo12 emini uyoqala ngo12 koze kube the next day uyabona kodwa thina esinomakhandakanda Friday so bese sihlangene Saturday festival wonke umuntu uyamenywa ukuthi abe khona ngomhla ka14 kodwa thina nje so bese sekubonakala amandla ethu esinomakhandakanda ngoluhlanu silungise yonke into nithi niyafika ke ngendlela izinto ezihleleke ngakhona izinga ekuthiwa liphezulu izinga eliphezulu nje cha kona ke nami ngibonile ukuthi cha uNkulunkulu nami akudlali phela ukuvusa izindle eziwu3 kanye uqede lapho kumele ukhokhele istage esikhulu uqede lapho isound system uqede amatende azobe egcwele uqede oMC abangaka ba more than 10 oMC bonke labantu ufuna kuphuma imali angixhasiwe uqede lapho abaculi bonke labaculi laba abanye baze bathengwe uyabona ukuthi ningaye emcimbini fuck off uma uthengiwe wangeza fuck off asinendaba naleyo nto uthini kodwa nje thina sithi wonke umuntu akeze kodwa makhono okhokheliwe kodwa abaningi benza ama video ba confirm ukuthi bayeza uyabona akekho ozongena stage engayiphethe imali yakhe ngakusho lokho and angijiki uyabona wena kokuthi akuthatha imali yami kubaleke na fuck off lempatha li uyabo ngilayithile phela kakhulu yabo ithi nyoni thathani imali yakhe iqedwe ngayi lapho bacabanga ukuthi ngu17 wawambono nje nange omunye manje sisathola nespecial nje isikamakhanda ubandli yoxola ukuba khona unoma yini into bekathiwa special amandla ayayehla abantu ke namhlanje ngibashuthelile idamu ngabakhombisa ekwivideo into eyenziwa yidamu nani futhi ngizonikhombisa kuyimanje idamu lenza izinto ezibukwayo kade ngibakhombisa abantu babamba ngezansi bebona into eyenziwa yimakhandakanda dam lapha kwiKing Bhakazi Palace yabo babonke ha lenze njalo ledamu lilidlala and abofika Friday
bazolibona lobe lisadlala futhi idamu lenza into engajwayelekile lobe lisadlala Friday manifika nje Friday nofa Friday nithi awusikhombisa idamu lenza imanga niyobona lenzani uyabona nabo ufika futhi Saturday abokwazi ukuza ngakhona edamini bayolibona lobe lisadlala futhi na Saturday kunendlela edlala ngayo idamu lapha ya hayi likhombisa hayi yabo lapho ngiyabonga amandla sedamini futhi yabonga athi ikhonele bagcwaliselayo idamu ngendlela lemanga elizenzayo ngathi igcwalisela abathile into engeke uyikhole mangiyixoxa into engcono ufike uyibuke mawufika le uthi ake ngikhombise le damu ekuthiwa liyadlala kulezi insuku ngiyokukhomba ithi nakho liyadlala buka ngokukhombisa lenze izibukwayo lapha nidamu yabo nginithanda njengemali bafowethu ngaphandle kwenu angazi ukuthi ngabe ngini ngiyohlala ngilimela iqiniso lamadlozenu ngiyohlala nginikhulumela ngiyohlale baphatheni kahle abantu besifazane kodwa mawusubona ukuthi ungene umoya ungalwi naye ngoba uyangena umoya kubantu besifazane ungalwi naye ehlisa umoya ukuze kuphume lo moya osumngenile ngoba umuntu wesifazane bengene umoya nawe bese uyamlwisa nawe ujika nawe ungenwe lo moya ongene lo muntu wesifazane once wavumela ukulu so nje mawufuna ukunqoba ukwehlisa umoya mawusumbona ukuthi ungene umoya olwayo wesifazane yabo kodwa ke ngiyacabanga umacingwane ukuthi uzokwazi ukuyibuka ngehlola kamoya ngoba khona ihlola inyama kube khona ihlola kamoya le yenzeke kuyena idinga abantu abakwazi ukubuka ngehlola emo akekho umuntu ongathatha ongathi thandana noNgizwe uNgizwe esezakhela ibhenga lendlela athatha ifoni ayibeke la azothi ngimtshelile uNgizwe ukuthi ngifuna indoda yesibili akekho umuntu onomali ongenza leyonto ifuna nani nibone ukuthi kunomoya olwayo hayi omncane futhi omkhulu ziqale zathathana zodwa namanje ziyathathana la zikhona njengoba zithathana ke ziyajabula ke izitha gcwala ngakufakela papa yini bafethu ngizonibona ngomgqibelo umgqibelo nje live wami ngiyobe ngilapha ya kwi festival ay stage sakhona ilese sithi lese sekubuza uhamba lapha ama lambethi la wabizwa yini kuthiwa yini ama razor light noma yini ayethi kanje uzosibona nje ngizonikhombisa nje kahle stage khona zonke indlela ziya eMidilovo King Bhakanzama Dam phansi kwentaba ingilanyoni ngathini mina bathini bona ngiyani makunje angiphakamise indawo yangakithi buka nje manje ngilande ngishaya abaculi bangakithi madoda ngalanda ochwanele ebhaca ngalanda ophuza chemist ngalanda onyona emhlopho ngalanda ososale khansela ngalanda obawuphe ngalanda oma yellow bone ngalanda ombuzeni abaculi labo bangakithi le ngabuya ngashona le ngalanda ngahlanganisa kwaphuma le line up ekhona ngeke ngisayibiza yonke ngoba isikhathi asisekho uyabo ngoba isikhathi asisekho nangu kwazi emdivana hadebe uthi kusemnandi my king ungabaleki my king konakele wekwazi konakele mfethu so besikhona awu madoda nanga ulethu umusa uthi mawungagcwala ifokofo ngiyakutshela nje mfethu ngithi mina unkosikazi kaNgizwe lento ayishilo bengizosho mina mangithi awu inkunzi yesifebe lesi hawu beyiqondile hayibo bengizosho mina kodwa kulapha ya ngiyamprotector she didn't mean it wena ke unenzondo ungashoko ukuthi hayi ubeqinisile isifebe usungayishwela yena kodwa she didn't mean it ngiyabazi mina abantu abathi udlulwe ukudinwa ngoba kunomoya osungenile ofuna uNgizwe enze intando yawo manje uNgizwe akayenzi intando yawo usuyalwa ke manje suyalwa ke manje nawe ngoba uNgizwe akayenzi intando yalo moya ongenelo usuyalwa hayi ukuthi idlozi cha umoya nje olwayo ofuna uNgizwe enze intando kodwa she didn't akayona lento abantu sebecabanga ukuthi uyona ngiyamazi lo yamntwana loya lo yankosikazi kaNgizwe lo makhuzwayo ngiyamazi akayona lento eshiwe lapha angena umuntu ovikela abantu besifazane mabebheda kodwa loya ngiyamazi akayona le nto yabo vele uNgizwe uyinto eyihlathi into edelelayo futhi into yahamba nosigujana yaze yagoba waqala ukuswabuluka esephume kosigujana uswabulukile uNgizwe manje uyabona ngoba aba nesibindi sokuphuma lapha uyabo so angina dealings nje naye ukuthi ngaze kuthiwe ngizoprotector yena kodwa iqiniso must be told ukuthi lo yamntwana umakhuzwayo ngisho ngayibona lo video ngiyaqizwa ngami akayona le nto ngiyamaza akayona le nto kodwa lento ayishilo ungene umoya olwayo olwa noNgizwe baba yini